Yes, reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe kudukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates. Ni amakuru hagezweho muri iki gitondo turi tariki 10 z'ukwezi kwa 10 2025. Niba usanzwe udukurikira ari ukaba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo gukora subscribe kugira ngo ibiganiro amakuru dutegura umunsi ku wundi ujya abona uri uwa mbere. Ntabwo bigoye rero, ni ukureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, utegerezeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera naho gakandeho kugira ngo udukurikire umunsi ku wundi. Tudatinze rero, hano tugufitiye amakuru menshi twifuza kukugezaho, ariko inkuru y'ingenzi cyangwa se z'ingenzi kuko ni nyinshi. Harimo inkuru ivuga ubwicanyi bukomeye cyane, abagabo babiri bishe abagore babo babiri, baburanishijwe mu ruhame. Turaje tubigarukeho 5 kuri 5, ariko mbere yuko tukugezaho iyi nkuru tukubwire ko General Bunyoni yajyanywe igitaraganya mu bitaro bikuru by'umurwa mukuru wa Gitega, arinzwe n'imodoka zigera ku 8 z'abashinzwe umutekano, nyuma y'iminsi atabarizwa n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu. Amakuru aturuka i Burundi atangazwa na Pacifique Niyazwe, imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu i Burundi, avuga ko Bunyoni yajyanywe kwa muganga aherekejwe n'imodoka 8 z'abakozi b'iperereza ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu. Mu cyumweru gishize we n'uwitwa Petero Karaveri Mbonimpa uyobora ishyirahamwe Aprodehi bari batabarije General Bunyoni, aho bavuga ko ubuzima bwe bwari bugeze habi, ko atakibona neza ndetse atumva neza. Ikindi ngo Bunyoni ntabwo yemererwa kuganira n'abandi bagororwa. Mbonimpa yari yatangaje ko Bunyoni uburenganzira bwe butubahirizwa nk'imfungwa, akaba yari yasabye ko yahabwa uburenganzira bwo kwivuza ndetse akemererwa kuganira n'abandi. Bunyoni bivugwa ko afite ikibazo cy'ihungabana mu gihe yumvaga igikomye akihisha munsi y'igitanda, bikaba bivugwa ko afite indwara y'ihungabana imugeze kure, ariyo détresse psychologique. Guillaume Bunyoni w'imyaka 53 yahoze mu bikomerezwa by'ishyaka CNDD riri ku butegetsi mu Burundi, ndetse akaba yarabaye minisitiri w'intebe kuva 2024, mutobarire ni kuva tariki 24 Kamena 2020 kugeza tariki 7 Nzeri 2022. Yakatiwe igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyari zigera kuri 22 z'amarundi, azira gushaka guhirika ubutegetsi. Naho ku yindi nkuru twabateguriye n'inkuru ivuga ko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije mu ruhame abagabo babiri bakurikiranyweho kwica abagore babo, barimo umugabo w'imyaka 25 y'amavuko wishe umugore we amukubise ikibando, ndetse n'undi w'imyaka 40 y'amavuko wishe umugore we amukubise ishoka. Imanza zombi zaburanishirijwe aho icyaha cyakorewe mu kagari ka Ramiro ni umurenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Uregwa w'imyaka 25 akurikiranweho kuba mu ijoro ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 2025 yarishe umugore babanaga batarasezeranye amukubise ikibando mu mutwe. Mu rubanza imbere y'inteko iburanisha yahakanye ko yishe umugore we, yabigambiriye, avuga ko yabitewe n'uko yari yamusanze arimo gusambana, uwo basambanaga akamucika, nyuma agahirika umugore we akagwa ku rugi, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ibitangaza. Uregwa w'imyaka 40 akurikiranyweho kuba tariki 28 z'ukwezi kwa 8 2025 hagana saa 6 n'igice z'amanywa yarishe umugore we amukubise ishoka. Uyu mugabo yabwiye urukiko ko atemera ko yishe umugore we abigambiriye, asobanura ko atashakaga kwica umugore we, ahubwo batonganye akamukubita ishoka, ariko akaba atibuka ibyabayeho kuko yari yasinze. Nyuma yo kumva ibirego by'ubushinjacyaha
n'ibisobanuro abaregwa batanze, urukiko rwapfundikiye iburanisha rutangaza ko imanza zombi zizasomerwa mu ruhame tariki 21 z'ukwezi kwa 10 2025. Icyaha cy'ubwicanyi bakurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'ijana na karindwi ya nimero 68 akarongo kaberamye rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni kibahama cyangwa se ibyaha n'ibihama bazahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ku yandi makuru twaguteguriye, reka rero ngaruke kuri iyi nkuru iri kuvugwa cyane ku isi muri politike mpuzamahanga ndetse na politike y'akarere, aho Tshisekedi yinginze Perezida Paul Kagame ngo ategeke ingabo za M23 kureka gukomeza intambara. Iyi rero ni mu nama iri i Buruseli aho bahuriye. Hanyuma rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Perezida Paul Kagame gutegeka ingabo z'umutwe wa M23 kureka gukomeza intambara ahanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Tshisekedi yabisabiye i Buruseli mu Bubiligi, aho we na Perezida Paul Kagame bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu yiga uko isi yarushaho kwegerana no gukemura ibibazo bitandukanye bishingiye ku bukungu. Iyi nama yabaye mu gihe hashize imyaka hafi 4 ingabo za leta ya Kongo zihanganye mu ntambara n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa kiriya gihugu cya Kongo. Kinshasa ishinja u Rwanda kuba ari rwo ruha ubufasha uriya mutwe kuri ubu ugenzura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko umujyi wa Goma na Bukavu. Gusa rwo inshuro nyinshi cyane u Rwanda rwakunze guhakana gufasha uriya mutwe. Twibutse ko iyi mijyi Goma na Bukavu byatangiye kugenzurwa na M23 mu kwezi kwa kabiri, akaba rero ari imijyi strategique cyane ku bukungu bw'urasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Goma yari isanzwe ari umujyi mukuru w'intara y'amajyaruguru bakunze kwita Nord Kivu, hanyuma Bukavu yari isanzwe ari umugwa mukuru w'intara ya Sud Kivu, yo bita intara nyine ya Sud Kivu, Kivu y'amajyepfo. Tshisekedi rero ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye iriya nama izwi nka Global Gateway Forum 2025, yavuze ko kuva yaza ku butegetsi atigeze na rimwe agaragaza imyitwarire yo kuba yajya mu ntambara n'u Rwanda, Uganda cyangwa undi muturanyi uwo ari we wese mu cyenda igihugu cye gifite. Nubwo inshuro zirenze imwe yumvikanye avuga ko azatera u Rwanda agakuraho ubutegetsi bwarwo. Ibi rero Tshisekedi yagiye abitangaza kenshi, ariko uyu munsi akaba yavuze ko atigeze agaragaza na rimwe ko yatera u Rwanda. Yabwiye Perezida Paul Kagame rero uyu munsi ati, uyu munsi turi muri ibi bibazo, ariko nitwe babiri twenyine dushobora guhagarika iri tutumba ry'umwuka mubi uri hagati yacu. Tshisekedi yavuze ko mu mwaka ushize u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babifatikanyijwemo na Perezida wa Angola João Lourenço. Na Angola Angola yari iyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, byari bigeze ku kigero cya 85% cyo kugera ku mahoro arambye. Gusa ngo birangira Perezida Paul Kagame atitabiriye inama yagombaga gusingwamo amasezerano y'amahoro. Yavuze ko nubwo ibyo byabayeho nta rirarenga kuba hari cyakorwa kugira ngo amahoro agaruke mu karere. Asaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kumufasha kumvisha umutwe wa M23 ko igomba guhagarika intambara. Yagize ati, nta rirarenga ngo ibintu bibe byakorwa neza nifashishije iri huriro nk'umuhamya
w'uko mbahaye ikiganza nyakubahwa perezida kugira ngo tugere ku mahoro, angana intwari. Ibi birasaba ko mutegeka ingabo za M23 zishyigikiwe n'igihugu cyanyu guhagarika ubu bushyamirane bwamaze gutera impfu zihagije. Kisegeti kandi yavuze ko amakimbirane yo muri Kongo amaze imyaka myinshi ahitana ubuzima bw'ababarirwa muri za miliyoni. Avuga ko igihe kigeze ngo ahagarare, abantu bakarekeza amaso ku mahoro ndetse n'iterambere. Yunzemo ko gahunda yo gukomeza gusabira u Rwanda ibihano yari afite ayihagaritse kugeza igihe azabonera igisubizo cya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Reka rero nshuti bakunzi ba Rwanda Burundi Update, reka barekera ahangaha. Iyi ni inkuru rero abantu benshi bakomeza kugenda basesengura, uko bagenda bayisesengura niko natwe tugenda tuyibagezaho. Tubibutse ko mu by'ukuri byahise bigaragara ko iri jambo rya Perezida Kisegeti abanyapolitike benshi bo muri Kongo bataryumviseho kimwe, bigaragare ko batigeze babivuganaho, nk'uwitwa Julien Paluku we yahise atangaza ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ko mu by'ukuri ijambo rya Perezida Kisegeti rigaragaza guca bugufi cyane ndetse no kugaragaza ko u Rwanda rugenda rutsinda. Hanyuma kandi tubibutse ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe nawe yagize icyo avuga kuri Twitter asa n'usubiza Patrick Muyaya, uyu akaba ari Minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'umuvugizi wa leta ya Kongo, amwibutsa ko Kisegeti ibyo yavuze bidahagije, ahubwo ko yagombye kuba avuga anahagarika ibikorwa byo guhereza imbunda abitwa Wazalendo bahoze ari inyeshamba za Maimai kugira ngo zihagarike ibikorwa byo komeza kwica abantu, dore ko mu minsi yashize babye abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyamurenge batuye muri Uvira ko babahaye iminsi 10 yo kuba bavuye muri Uvira. Aributsa kandi ko Kisegeti agomba guhagarika drones ziwe zigenda kurasa mu misozi miremire ya Minembwe, aho zirasa abanyamurenge b'abatutsi nabo batuye muri kara karere birirwa baraswaho na drone z'igisirikare cya Kongo. Ibi rero urumva ko biza gutera umwuka mubi. Ikindi kandi ntabwo bigeze bavuga ku gisirikare cy'u Burundi nacyo gishinjwa kwica abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza rero kumva ko niba Perezida Kagame aza kugira nawe icyo avuga kugira ngo asubize ku byo mugenzi we yaba yamusabye, dore ko Kisegeti yamusabye ko rwose yagira icyo avuga kandi akazongera kuvuga uko yumvise ko Perezida Kagame nawe yumvise ubusabe bwe. Reka rero ngushimire we wadukurikiranaga, yari inkuru mu by'ukuri igenda cyane kandi igenda ivugwa mu nyamakuru bitandukanye no ku mateleviziyo ku isi, dore ko bino bihugu hashize imyaka 4 bishamiranye birebana ayingwe, ariko kandi bakaba bavuga ko hari icyizere ko amahoro ashobora kuboneka. Tubibutse ko umutwe wa M23 wo ukomeje ibikorwa byawo byo kwagura ibice urimo, kaba rero uyu munsi bari kwinjira muri territoire ya Shabunda kugira ngo bakomeze birukane ahari imitwe ibarwanya, harimo FDLR ndetse n'igisirikare cya Kongo ndetse n'iki Burundi. Reka ngushimire rero nkwifurize icyamunsi cyiza.